नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे नेपाल भाषा या ज्याझो लोक वागुमे लसता होया चोंगो स्वास्वेव छिगु नुग न होयाबी छिगु जीवन होयाबी छिन नापन हिलेगु कुत जक याव उकिन हिले सदा स्वाथे लेता कथ पना तसा न्यावने उख थ हेछि था थसे पंग थना तसा जोजलपा अले लसकुसा शान्ति ओ सद्भाव नीति सामुदायिक रेडियो एकता गुइन सिफुति पी मेगाहर्ज सर्लाही ओ रेडियो जनसञ्चार सच्ची ओ नसफुति गु मेगाहर्ज खोप पाखे प्रसारण जुया चोंगु नेपाल भाषा या ज्याजो लोकंवा गुमे नेनाचना दिगुदु छित योगु अले लोकंवा गु नेपाल भाषा या मेन्यंका वया चनागु थुगु ज्याजोले लसकुसा यानाचना म जी रमा बजाचारे थुगु ज्याजो रेडियो एकता गुइन सिफुतिपी मेगाहर्ज सर्लाही पाखे शुक्रबार 12:15 बजे हिने ओ रेडियो जनसञ्चार सच्ची ओ नसफुति गु मेगाहर्ज खोप पाखे शुक्रबार हे सुथसिया गुता इले ओ मंगलबार हिने सिया छता इले नेनाचना दिगुदुसा फेसबुक पेजे ओ युट्युब पाखे न नेनाचना दिगुदु लसताया खन हासे ज्याजो न्याका लसता गन लुइलेसा मतिना लसता लुइ मतिनाया अख त नुगले लुसा लसता झन तापनावने उकी नुगले मतिना लुयाचन धासा लसताया स्वान भयाचने तर भाजु सुगम पोखरेल्या त धासा मतिना न छगु मछिंगु अनुभव जुयाचन Yam hadua
य मधु वो सो गुमखो सो मधु सु यो गुमखो सुगम पोखरेल यासले छपु मेनेङका भूषण प्रसाद श्रेष्ठ चोया दिगु अले बदन शर्मा लसे चिना दिगु थुगुमे सवा मे चाकल नेङका गुख थुगुमे स्वा थ यम बिना म होगु खन लुया चोंगुदो थुक थहे मतिनाया मेगु छपु बाह नेङके थुगु बाह धासा मचा बले हे नुगले होगु मतिनाया भाव व्याख्या जुया चोंगुदो न्याब्ले जिछंगु चुके वया वाग्रमिता चोना सिको छन्त केना गुच्चा त्याका चोना छ झ्याल पिने जित सोया चोंगु खा दुनु गल सिका गुच्चा पोको निचातया तिनुया चोना अलछन्या सिचाया निला चोना जी छन्त सोया चोना जिमी इसी दुनो मैचा जी छन्त एका चोना जसता चोना जी भुतमाली बेगा छन्त है कि म वो हक चिगु भुतमाली जाना भले वो वे खोया चोना जी नीला चोना वो खाना छ ले ताया lapakana chona alichanya sichaya nila chona ji chanta soya chona ji isi duma maicha ji chanta eka chona chanya sichaya nila chona ji chanta soya chona ji isi duma मैचा जी छन्त एका चोना आला मैचा छन यासे जुल अले झन्झने छला बालाना वला छन्त नापु मलागु नजी यको हे दता साजित लोमन के भूकला ऐसा जी छन्त ये का जोना मचा बले आगु लुमन का छन्त जी नबले नुगले ताया मचा बले आगु लुमंका अज जिता होली यागु दिना बालक है लुमा झंगु हिसी दुगु ख्वाले जी होलागु अबिरह छ मच्छला न्यासी चाया द्वाहावाना हले भैगाया झालनी से जिता लखलुना हला हले छने सिचाया नीला चोना जी छन्ता सोया चोना जिमी हिसी दुम मैचा जी छन्ता एका चोना छन्या नीला चोना जी छन्त सोया चोना जिमी हिसी तुम मैचा
सगुन ताम्राकार या स चोसा व लसे थुगुमे नेंका जीवने सकसिन थगु नुगुले लुइकिगु मतिना व ओगु मतिना बीम मतिनामी पिनाप जीवन होनेगु मंगस सकसिया पु वने माधका आशिका यासे ज्याजोले हाना मेगु मे छपु हने धाथे वहे मिखा लसता लुई जीवन लुई गुगु मिखा मतिना लुई गुगु नुगले बास दे तर उकिया अख य मन्नाप बाया चोने मागु परिस्थिति न अपल जीवन दै गुली बाया न मतिना माका चोनी पि दैसा गुली मतिनामी पि नाप होना न याक त्याकी पि दया चोनी आखिर छुखले थो मतिना धैगु छंगु परिभाषा हे मदीना गजा गुजुल छंगु परिभाषा छन्द जिङ थगु प्राण सोयानं छन्द जिङ थगु प्राण सोया छंगु परिभाषा ढंगु है बिला छंजी
छङ्गु परिभाषा हे मतिना गजा गुजुल छङ्गु परिभाषा छन्द जिङथगु प्राण सोयानं छन्द जिङथगु प्राण सोया सृजल मध्यकर्मी हलादिगु चोयादिगु व लसे चिनादिगु में थुगु इले छित नेंका मतिनाया परिभाषा गजा गुजुई आखिर छुख मतिना धैगु थगु प्राण सिबे अप्पो ताकि मन मतिनाया भाव लो मंका बेगु दुख नुग खोपिन दुसा गुली धासा मतिनामी हे लो मंकी पिन दुगुजुला जित छ तो तावन
लिसा देसारिया सले थुगुमे नेंका अशोक श्रेष्ठ चोया दिगु थुगुमे अनिल नकमी लसे चिना दिगु ख लिहा वेगु बचा बियान लिहा मवम नुगले होगु मतिना यात तक चिउता मथसे लोमंका वम तोता वम भाजुया नीति लोगु थुगु भाव नेंके धुंका ज्याजोले हाक्नन मेगु मे छपु हने मतिना गथे बिनावने मतिना मिन अथेहे बिनावने थ य मेसित चिउता मतसे तोता वने फुम मतिनामी या त येका चोम मतिनामी बिनावने बले गजागु भाव नुगुले लुइजी नुगुले लुइके फैगु अवस्था दोसा सिपे देना छुना सोवारे छन छका जी सिपे देना छुना सोवारे छन छका सकले खोया छुना थना खोवारे छना छका खोवारे छना छका खोवारे छना छका जी सिपे देना छुना गुलिखे मनुता वने धुमकला अथे जिना वना गुदु गुलिखे मनुता वने धुमकला अथे जिना वना गुदु याकाचा वना वनिमते धका भावारे छन छका भावारे छन छका जी सिपे देना छुना लकसा ये चुका दन दन चना जी मदे कफी धुमका लकसा ये चुका दन दन चना जी मदे कफी धुमका लिंबु नवी मतिनायची मावारे छन छका मावारे छन छका जी सिपे देना छुना सोवारे छन छका जी सिपे देना छुना सोवारे छन छका सकले खोया छुना थना खोवारे छन छका
छन छका खोवारे छन छका खोवारे छन छका सुरजवीर बज्राचार्य यासले वेकलहे चोयादिगु थुगुमे नेंकागु ख सुरज व्यञ्जनकार या संगीते सुलकासा मेचा कल थुगुमे नेंकागु ख छित थति भन दुःख भुनिगु परिस्थिति न दै मतिना थजागु परिस्थिति नुगया ख बालक थुइक कने मफैगु दुःख न दया चोनिगु जुया चोन जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि वो गुली दु गते दोगु जिना मसु वो गुली दु गते दोगु जिना मसु जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि धैनाम फूजी मधैनाम फूजी धैनाम फूजी मधैनाम फूजी किन नाम फूजी मकिन नाम फूजी किन नाम फूजी मकिन नाम फूजी जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि मखंगु सछंता छुना मजुगु मखंगु सछंता छुना मजुगु खना छंत थोदा छुजु छुजुगु खना छंत थोदा छुजु छुजुगु जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि वो गुली दु गथे दोगु जिना मसु वो गुली दु गथे दोगु जिना मसु स्वयंवरा सके असले थोगु थुगुमे कृति श्याम सुन्दर जोशी चोया दिगु अले लसे चिना दिगु ख जिके न भतिजा माया दु छंगु लागि व मतिनाया बाख कने न मफुगु म कने न मफुगु अवस्था थुगुमे लुया चोंगु ख
तर नुग मतिना हे जाया चोङ्गुदु सकसिया नुग मतिना जाया चोनेमा जीवन लसता जाया चोनेमा मतिना बास जुइमा लुए मजुइमा थोहे आशिका यासे थौ या ज्याजो पाखे ब्यागु इ न तेल मेगु वाले हक न थथे छित योगु मे जोना नाप्लावे थौ या ज्याजो नेना दिम छित सुभा देछासे जिरमा बजा चारे ब्या सुभा